haya tunaenda kuyazungumzia kwa muda mfupi. Nishimiye mshiki watu kutoka Tanzania. Nimefurahia dada yetu kutoka Tanzania. Barikiwe sana. Barikiwe cyane. Karibu huku. Mkaze ino. Na wapenda wa Tanzania. Munda wa Tanzania. Na mwezi wa 8 nilikuwa Ushirombo. Mwezi wa 8 ni Ushirombo. Kwa pale Kilimahewa. Haja Kilimahewa. Tunawapenda sana watu wa Kilimahewa. Tunapenda cyane abasoko ba Kilimahewa. Ngara. Mwanza, Ngara, Dar es Salaam. Wabeja kuba. Wabeja sana. Mwakoze kuru. Amena. Kwa hiyo mbarikiwe sana nyote. Ubwiza mweze cyane mwese. Reka turebe muri Matayo 13. Acha tuangalie katika kitabu cha Mathayo sura ya 13. Umurongo wa 44. Mstari wa 44. Niryo jambo rigera ahangaha Imana yashyize ku mutima wawe. Ndio nililopata nilipofika hapa. Umurongo wa 44. Mstari wa 44. Abango ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'izahabu zahishwe mu murima. Ufalme wa mbingu unafananishwa na dhahabu ambayo imefichwa kwenye shamba. Umuntu azigwaho. Alafu mtu akazigundua. Umuntu agira gute? Azigwaho. Utakifanya nini na kazigundua? Azigwaho. Akazigundua. Amaze kuzigwaho, alipozigundua arazitwikira, akazifunika, arazihisha, akazificha. Umunezero, furaha, ibyishimo, furaha hizo zahabu ya kufanya dhahabu bimutera ikamfanya kugurisha ibyo yari afite byose, kwenda kuuza alivyokuwa navyo vyote, kugira ngo ashobore kugura wa murima, ili aweze kununua ile shamba urimo ya zahabu ambamo kuna wale zile dhahabu. Iyo jambo rero Imana yaringiye ngo ndibahe. Neno hilo sasa Mungu aliniambia niwapatie nini? Muri ni ijambo ry'ubwami bw'Imana. Kawaida ni neno la ufalme wa Mungu. Ni ijambo ry'ubwami bw'Imana. Ni neno la ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Ariko muryumve kabiri. Lakini sikieni mara mbili. Ndetse muryumve gatatu. Na hata mara tatu. Reka ubwa mbere muryumve muri rusange. Mara ya kwanza musikie kwa ujumla. Ubwami bw'Imana. Ufalme wa Mungu ushingiye kwishurirwa. Unajenga kwenye msingi ya ufunuo. Kufunuliwa. Hari ikibona. Kuna mambo ambayo unayaona. Abandi baciyeho. Ambayo wengine wameyapita. Hari ikibona. Kuna ambayo unayaona. Abandi batamenye. Wengine hawajui. Ivyo wabonye. Hayo ambayo unayaona. Agaciro kabyo. Thamani yake. Uburemere bwabyo. Uzito wake. Ubwiza bwabyo. Uzuri wake. Uburyohe bwabyo. Utamu wake. Ukagutera. Yana kufanya. Kugira icyo ureka. Kufanya mambo ambayo unayaacha na mengine kuyatoka. Haleluya. Amen. Bikagutera na yanakufanya kugira ibyo usiga, kuacha mambo fulani kugira ngo wakirwe utuze, ili uweze kupokea utajiri huyo. Amen. Amen. Ubwami bw'Imana ni ishuri. Ufalme wa Mungu ni ufunuo. Elisa niko byagenze. Elisha ndivyo nimemwendea. Ararusobanukirwa. Aliuelewa. Bamushyiraho umwitero. Wakamtupia Joho. Wakamtupia Joho. Haleluya. Amen. Oh, vazi. Joho. Ya. Hanyuma uwo mwitero, baadaye Joho hilo umutera gushura, akamfanya kufunuliwa. Atabona iby'ubwami bw'Imana. Akaweza kufunuka. Abona imbaraga z'ubwami bw'Imana. Amenya ubutunzi bw'ubwami bw'Imana. Akajua utajiri wa ufalme wa Mungu. Arangije baadaye inka ze mume wake 24 zahingaga, walikuwa na nyumba. Atumira abantu. Akaita watu. Atumira abantu. Akaita watu. Arazibaga. Akachinja. Akoresha umunsi mukuru. Akafanya sherehe. Arababwira ati, akamwambia hivi, bye bye. Akawaga kwamba naondoka. Hari umurima nabonye. Hari shamba ambalo nimeliona. Hari zahabu nabonye. Dhahabu nimeziona. Umugabo witwa Eliya, ndani ya mwanaume anaitwa Eliya, yashaka zile zahabu, na hitaji zile dhahabu. Akurikira umuntu, akafuata mtu utarufite haba, ambaye alikuwa hana makazi. Akurikira umuntu, akafuata mtu wabaga mu musozi, aliyekuwa akiishi mlimani. Akurikira umuntu, akafuata mtu utagira inzu, ambaye alikuwa hana hata nyumba. Akurikira umuntu, akafuata mtu utagira imodoka, asiyekuwa na gari. Akurikira umuntu, akafuata mtu utagira amashuri, asiyekuwa na elimu. Akurikira umuntu, udafite konti, akurikira umuntu, akafuata mtu udafite imyenda hinduranya, akurikira umuntu usaba abapfakazi umutima, usaba abapfakazi umutima. Ariko Elisa arahishurirwa, abona izahabu, amenya izahabu ziri mu bwami bw'Imana. Aravuga ati, akasema hivi, zingana n'ibi bintu sio sawa na yale mambo ambayo nimeacha. Urebye kawaida
ukiangalia muri icyo gihe kwa wakati huo umuntu washoboraga guhingisha ibimasa 24 Mungu alikuwa na uwezo wa kulimisha ng'ombe 24 muri kino gihugu nibaza ko atari benshi. Kwa nchi hii nadhani sio watu wengi Umuntu sana ufite imirima ambaye ana mashamba yahinga ibimasa 24 ambayo yanaweza yakalimwa kwa ng'ombe 24 ni umuntu ukomeye cyane, ni mtu mkubwa sana. Haleluya, amen. Bwari ubutunzi mu buryo bw'umubiri buremereye, ni utajiri kimwili, utajiri mkubwa, ariko arabugereranya, lakini akalinganisha, arabukompara. Haleluya, arabukompara, arabugereranya. Paulo nawe ngarabigereranya, ngarangije aravuga ngo kubera izo nyungu, kwa ajili ya faida hiyo, kubera ubwo butunzi, kwa ajili ya utajiri huyo, biriya ni amase, yale ni kinyesi, biriya ni amase, yale ni kinyesi, biriya ni umwanda, yale ni uchafu. Haleluya, Oh, amen. Buriya yale iyo ufashe telefone, urumuri rwa telefone, unapokamata mwanga wa simu mu mwijima, katika giza, ubona telefone ifite umucyo, unaweza ukaona simu ina mwanga, n'itoroshi na tochi mu mwijima, kwenye giza ubona ifite umucyo, unaona kweli ina nuru. ariko iyo haje umucyo mwinshi, Lakini pakija nuru nyingi, izuba, jua, ku manywa, mchana, umuritse ubona umucyo w'itoroshi, ukimulika uone mwanga wa kubera tochi, ubwinshi bw'umucyo w'izuba, kwa ajili ya wingi wa mwanga wa jua. Haleluya. Rero iyo dufashe ubutunzi Kwa hiyo sasa tunapochukua utajiri wa dunia tukabuzana mu butunzi bw'Imana, kuleta katika utajiri wa niba Mungu, gufata ka gatoroshi ni lazima tukakatika tukakamurika mu mucyo na w'izuba, kumulika kwenye mwanga wa jua. cyubahiro tugihe Imana yacu. Arabigereranya rero, Akaninisha sasa, abona ubutunzi bw'Imana buraremera, akaona utajiri wa Mungu ni abona mzito sana, burakomeye cyane, akaona ni mzito sana, asiga ibyo yari afite, akaacha aliyokuwa nayo, ajya kuba umugaragu, akaenda kuwa mtumishi, ajya guhanagura inkweto, akaenda kufuta ajya viatu, gutekera Eliya, akaenda kumpikia Elia. ariko arica